Aya ni amashusho yakomeje gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yerekana gushyingurwa rya Lt Colonel Wiringoma. Uyu mugabo yari umugabo ukomeye cyane, usibye kuba ari umusirikare ukomeye muri M23, ariko nyuma y'urupfu rwe ku itariki 24 uyu musirikare abantu benshi bacitse igikuba. Imiryango ye hirya no hino ahiri yari yiteguye kuzajya gushyingura, ariko baravuga yuko noneho gushyingurwa kuri uyu musirikare byabaye mu ibanga. Uyu musirikare ni ishyingurwa ryakozwe kandi hagendeye ku bitekerezo by'abasirikare bakuru, dore ko iki gitero cyaguyemo abasirikare benshi kandi bakomeye bari bafitiye runini cyane uyu mutwe wa M23, ariko noneho akavuzwe katashye nyuma yuko amakuru yarakomeje gucicikana hirya mu minsi ishize yerekana ko Wiringoma akiriho, kandi bavugaga yuko ayo ari amayeri ndetse ari amayeri y'urugamba, atigeze apfa cyangwa se atigeze araswa. Ariko by'ukuri noneho amakuru yatashywe cyangwa se amakuru yagiye ahagaragara nuko uyu mugabo yashyinguwe. Uyu mugabo yashyinguwe mu ibanga, usibye no kuba ari mu ibanga yashyinguwe n'abasirikare, nta miryango yari ihari, dore ko uyu mugabo yashyinguwe ahantu hatazwi. Abenshi bavuga yuko yashyinguwe mu ishyamba, ariko ntawe ubizi nta n'ubihamya. Uyu mugabo nyuma yo gupfa kwe, amakuru yakomeje gutangazwa hirya no hino bavuga yuko Wiringoma atigeze araswa. Bavuga yuko uyu mugabo nyuma yo kuraswa ngo yahise ajyanwa mu bitaro bikomeye cyane, ariko amakuru yagaragaye uyu munsi mu bicamunsi nuko uyu mugabo noneho ishyingurwa rye ryashyizwe ku mugaragaro. Uyu mugabo akaba yaherekejwe n'abasirikare ndetse n'abandi bafite aho bahuriye cyane n'umutwe wa M23. Uyu mutwe ubuze Colonel ukomeye cyane kandi warumenyereye imirongo y'urugamba mu ishyamba rya Kongo. Uyu yari umugabo ukomeye nyuma yuko Kongo yari ifite agahenge, ariko ako gahenge bari barahawe, Kongo ifata umwanzuro wo kugabamo ibitero kirimbuzi byahitanye abasirikare benshi ba M23. Wiringoma numwe mu bahitanwe n'ibitero cyagabwe kuri itariki 24 kigabwa ku mutwe wa 23. Usibye no kuba uyu musirikare wapfuye, bavuga ko hari n'abandi basirikare bikomerezwa cyane yewe mu myanya y'imbere nabo bari kurebeshwa ijisho, bavuga yuko barwariye mu bitaro bikomeye cyane kandi bashobora kuba nabo bapfa isaha n'isaha.